Reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze mu bakunzi ba Media TV aho muherereye mwese. Reka dukomeze kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza kuri mwese mudukurikirana, kandi dukomeze kuba twabifuriza gusoza umwaka neza. Uyu mwaka turi gusoza 2023 ni umwaka rero tugiye kuba twasoza twakinjira mu mwaka wa 2024, kandi wowe niba utamerewe neza, wowe niba ubona yuko ibihe bikugoye muri iyi minsi turimo rwose, ndeka ngo humurize ngira ni uyu munsi bimeze nabi, ntibiri kugenda neza, ariko uko munsi ukurikiyeho cyangwa se ejo bundi bizaba bimeze neza. Reka rero twihanganishe kandi na bamwe bari gusoza uyu mwaka rwose babona ko ari ibihe bitari byiza bari kugenda bacamo. Rero uyu munsi munyemerere tubashe kuba twagaruka ku nkuru nayo ifitanye isano rwose n'ibyo turi kugenda tubabwira. Ni inkuru y'uwitwa Uwamahoro RWIGARA. Ni inkuru ikomeje kuba yaca mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru yabashije kuba yamenyekana ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo, ndavuga ku wa kane tariki 28. Ni inkuru yatangiye kuba yajya cyane mu bitangazamakuru mu masaha y'isa 5 z'ijoro hafi aho ngaho, ariko ejo ku gicamunsi cy'ejo nibwo iyi nkuru yatangiye kuba yamenyekana, ndetse bamwe na bamwe ibitangazamakuru bigerageza kuba byakigera ku muryango w'uyu mukobwa, ndavuga Uwamahoro RWIGARA, batangira kuba batangaza ibijyanye n'urupfu rwe. Rero no kuvuga yuko bamwe na bamwe bari kugenda bamwitiranya na mukuru we wamenyekanye cyane, ndavuga DIANE RWIGARA, ariko uyu ni murumuna we, ndavuga Uwamahoro RWIGARA, yabashije kuba yava muri uyu mubiri yitahiye. Rero urumva ko yatabarutse, urumva ko ni inkuru y'akababaro kuri bamwe bari bazi uyu muryango. Ni umuryango ukomeye cyane, ni umuryango uzwi hano mu Rwanda. Rero reka tumwifurize kugira iruhuko ridashira. Mbere yuko tubagezaho iyi nkuru, akaba ari inkuru dukesha igihe. Rero RWIGARA yitabye Imana, niko umutwe w'inkuru uvuga dukura ku gihe. RWIGARA, umukobwa wa Paul RWIGARA, wari umucuruzi ukomeye, yitabye Imana azize urupfu rutunguranye aho yabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ngo hari hashize igihe kinini Uwamahoro RWIGARA ataba mu Rwanda, kuko asanganywe ngo ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuro nyinshi. Rero ngo yabaga yibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se ngo ari mu gihugu cy'Ububiligi aho afite abantu benshi bo mu miryango yabo. Rero ngo ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki 28 2023 mu kwezi kwa 12 nibwo inkuru y'incamugongo cyangwa se inkuru y'urupfu rwe yatangiye gusakara ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru rero yizewe agera kuri urubuga turi gukuraho aya makuru arirwo Igihe, avuga ko Uwamahoro RWIGARA yaguye ngo muri Leta ya California, ngo kandi ko atarwaye igihe kinini cyane. Ngo rero ngo yitabye Imana afite imyaka igera kuri 41 y'amavuko. RWIGARA ava indimwe cyangwa se n'umuvandimwe uwahoze cyangwa se wamenyekanye cyane muri politike, wanamazemo n'igihe kitari kinini cyane, uwo bita DIANE RWIGARA, ngo wigeze kwinjira muri politike by'igihe gito. Mu mwaka wa 2017 nibwo yabashije kuba yakinjira muri politike. Rero abenshi bari kumwitiranya n'uyu nguyu, ariko ni murumuna we wabashije kuba yakitaba Imana, ari we Uwamahoro RWIGARA.
rero tumwifurize kugira iruko ridashira kandi nyagasani akomeze abasigaye. Ni inkuru rero y'incamugongo nyine urumva ko ni ibintu ngo byabaye bitunguranye ku ruhande rw'umuryango, ngo ni urupfu ngo rwaje rutunguranye kandi bari kuvuga yuko aba bari kumwe nawe ngo yarwaye igihe kitari kinini cyane. Urumva ko rero ni ibintu biri kugenda bisakara mu bitangaza amakuru bigiye bitandukanye. Rero reka tubifurize komeza komera mu Mana kandi nyagasana akomeze kubakomeza abasigaye, cyane cyane umuryango w'uyu mukobwa ari we Uwamahoro RWIGARA. Muri rusange turavuga famiye y'uyu mukobwa. Rero reka tumwifurize kandi kuruhukira mu mahoro kandi agira iruhuko ridashira. Aya ni amakuru rero akomeje kuvuga hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, amakuru twifuje kuba twabasangiza, amakuru ari kuvugwa cyane yaba muri bitangazamakuru byandika hano mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru byandika hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Anabonye na BBC yagiye bivugaho, niyo rero twifuje kuba twabasangiza. Nyagasana akomeze kubarinda aho muherereye mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.